nibyo mwaramutseho neza mwese abaduteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabasuje mbaye ikaze bifurije kugubwa neza kuri tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2026. Turagarutse muri studio kuri inshuro tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro burimo bijya mbere mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Noneho ibintu birakomeye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru aremeza yuko igikuba kimaze gucika. Ni mu gihe muri Minembwe ibintu bikaze muri teritwari ya Masisi aho bita Rubaya hamaze kumvikana inkuru itari nziza mu matwi y'abashyigikiye ndetse n'abakunzi ba AFC M23. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kugaba ibitero bya drone muri kano gace. Ni mu gihe ndetse no ku butaka ibitero bikomeye cyane bimaze iminsi byumvikana muri ino myanya isanzwe iyoborwa kandi ikanagenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23. Amakuru aturuka muri bino bice aravuga yuko mirwano imaze iminsi iba abarwanyi ba AFC M23 bahuriyemo n'uruva gusenya kubera ko batakaje ibice ndetse bamburwa n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Ariko kandi muri Kivu y'Amajyepfo naho turaza kwinjiramo kubera yuko ubu tuvugana amakuru avuga yuko imirwano yongeye kumvikana mu bice byegereye Minembwe ndetse igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kigorwa n'ibitero bya drone birimo gukorwa n'abarwanyi ba AFC M23. Amakuru avuga yuko ibi bitero bya drone ari byo byabashije guhagarika Kobanda de Secteur uyoboye urugamba aho yari yamaje gufata iya mbere mu kwigarura ndetse no kwisubiza imyanya yafashwe n'abarwanyi ba M23 ndetse na Twirwaneho. Gusa biravuga ko hari bimwe mu bice aba bamaze gufata, ariko ngo si byose kubera yuko hari imyanya ikirimo kugaragara cyangwa se ikiboneka mu maboko y'uruhande rwa leta ya M23 cyangwa se izi nyeshyamba, dore ko zimaze kuvuga yuko zirimo gukora igikorwa cyo kugerageza kwishyira hamwe ngo babe leta ya Kivu yigenga. Ibi ntabwo byigeze biha amahirwe AFC M23 yo kugana intsinzi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ngo birimo biratinza ifatwa rya Minembwe yose ryifuzwaga n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twinjire mu makuru duhereye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kuva mu masaha ya nijoro mu ijoro rishyira kuri tariki ya 21, amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga yuko ibitero bikomeye cyane byagaragayemo n'indege zo mu bwoko bwa drone byibasiye tumwe mu duce tugenzurwa n'inyeshyamba za AFC M23. Ibyakomeje kumvikana nibyibasiye muri teritwari ya Masisi aho bita Rubaya, agace gasanzwe kagenzurwa n'inyeshyamba za AFC M23 ndetse kamaze iminsi kifuzwa n'uruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibitero byagabwe muri teritwari ya Masisi mu gace ka Rubaya biravuga ko byagize ingaruka zikomeye cyane kuko byibasiriye urusengero ndetse n'agashyamba kari hafi aho ngaho. Bikavuga ko aka gashyamba kabonekagamo inyeshyamba za AFC M23. Urusengero ngo si ku nshuro ya mbere rurashwe cyangwa se rwaba rurashweho, kubera yuko biravuga ko ari ku nshuro ya kabiri uru rusengero rushobora kuba rurashweho n'ibitero bya drone by'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba AFC M23 ngo bakuzwe mu nkokora ku buryo budasanzwe na kino gitero, kubera ko ngo cyahitanye bamwe muri bano barwanyi bari muri ako gashyamba kegereye runo rusengero rwo muri teritwari ya Masisi rukunze kwifashishwa n'abarwanyi ba AFC M23 mu gutegura ibikorwa byabo bigiye bitandukanye, kubera yuko amakuru avuga yuko mu by'ukuri nta bakristo bagikorera ibikorwa byo gusenga kuri runo rusengero. Amakuru avuga ko mu busanzwe urusengero rusa nkaho rwari urw'umuturage ku giti cye, ariko ubu rwari rusanzwe rukoreshwa n'abarwanyi ba AFC M23 mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ngo birakekwa ko AFC M23 yaba yaragambaniwe, amakuru agatangwa ku gisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bityo bakabasha kwakira ndetse no kubona aho AFC M23 irimo irapangira imigambi, ndetse ngo hakunze no kuba hari abayobozi bagiye batandukanye b'uyu mutwe. Bityo AFC M23 ihitihura n'uruva gusenya kubera yuko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bahise bategura operasiyo karabutaka, ari nayo yabaye kuva mu ijoro rishyira kuri tariki ya 21. Igitero gikomeye cyane cya drone yo mu bwoko bwa CH4 ngo nicyo kibasiye ino myanya, ndetse kandi bivuga yuko iyi drone
ngo yarashe ku buryo bukomeye cyane kubera yuko hari n'ibiti byo muri ako gashyamba kegereye uru rusengero aho muri teritwari ya Rubaya byaje gushyirwa hasi no kurasa cyangwa se n'urusaku rw'aya masasu kubera yuko bizabaye mu masaha ya nijoro kandi hamaze iminsi humvikana imirwano mu bice byegereye Rubaya ngo abenshi mu baturage ntabwo bigeze bamenya niba koko ibi bitero cyangwa se urusaku rw'intwaro rwabashije kumvikana mu gihe gito cyane ngo rwaba rwumvikanye neza imbere indani muri Rubaya kubera yuko ngo ibi iyo baramuka babimenye bamwe kuri ubu bashobora kuba bari bamaze gusohoka muri kano gace kubera gutinya ibitero bikomeye cyane bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi myanya. Amakuru yemeza yuko AFC M23 iri mu byago bikomeye cyane muri kano gace kubera yuko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC bafatanyije na Wazalendo bamaze kwigarurira ibice bikomeye cyane aho bita Kasenyi ndetse n'aho bita Bibatama. Utu duce nutwo muri Kibabi ndetse bivuga ko usibye Kibabi Kinigi nayo imerewe nabi. Amakuru avuga yuko Rubaya ntago iragerwamo n'abarwanyi ba FARDC ndetse yewe baracyari inyuma ho gatoya muri kilometero zikabakaba mu 10 ariko ngo ibice barimo biteye ubwoba n'igishyika abarwanyi ba AFC M23 kubera yuko ibice biri strategique kuri Rubaya byamaze gufatwa. Ubu tuvugana abarwanyi ba AFC M23 ngo baryamiye amajanja ku marembo ya Rubaya isaha yari yose bazi ko bashobora kugabwaho ibitero, ariko amakuru avuga yuko AFC M23 yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kwirwanaho ndetse no kwikiza umwanzi ari w'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nshuro ya mbere babasha gusubiza inyuma ndetse no kwambura ububasha igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri bino bice. Ariko amakuru avuga yuko kuri inshuro bananiwe kongera gusubiza inyuma ibitero byagabwe bundi bushya ibizwi nka control attack byagabwe bundi bushya n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri kano gace ka Rubaya. Ubu tuvugana amakuru avuga yuko AFC M23 yakoresheje imbaraga zose zishoboka ariko biba iby'ubusa, ibice n'ubundi bakomeje kubizamburwa. Ariko kandi amakuru avuga yuko igitero gikomeye cyane simusiga karundura karabutaka cyagabwe hano imbere indani muri kano gace ko muri teritwari ya Masisi kuri runo rusengero cyongeye gukoma mu nkokora ndetse no gukangaranya abarwanyi ba AFC M23. Amakuru avuga ko iki gitero cyagabwe muri kino gice kuri urusengero cyashakaga guhitana cyangwa se ari hagamijwe umuyobozi wa AFC M23 Erasto Bahati Musanga ndetse ngo kuri ubu usigaye agendana umunsi ku wundi n'umuyobozi wa hano muri Masisi bita Emmanuel Ndizeye. Aba bombi ngo iki gitero cy'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cya drone bivugwa yuko ngo hari gahunda yo kubahitana. Ibi kandi ngo byakozwe aho bita guest house n'ubundi nanone hano muri kano gace ko muri teritwari ya Masisi Karubaya ubwo bifuzaga guhitana bamwe mu bayobozi byakekaga ko bari baraye muri tuno duce, bikavuga ko n'abarimo General Sultan Emmanuel Makenga yari yahagaragaye ariko ngo yari yamaze kugenda, n'uwitwa Erasto Bahati Musanga nawe ngo yakijijwe no kuba yari yamaze kuva muri kano gace. Ibi rero ngo birimo birakorwa nk'igeragezwa rikomeye cyane ryo gushaka guhirika ibibuye bikomeye cyane byo muri AFC M23 bishobora gutuma umusozi wari ufashwe nabyo wose uhiri mu kanyanyagira hasi, bikorohera igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutsinda uru rugamba. Amakuru avuga yuko ibi bitero byagabwe hano bitabashije kugera ku ntego yabyo nkuko byifuzwaga, gusa icyakoza ngo byangije iyi nyubako y'abarwanyi ba AFC M23 yari isanzwe ari urusengero, ndetse kandi amakuru avuga yuko abarwanyi ba AFC M23 muri kano gace bakangaranye. Gusa ikiyongeraho nuko ngo M23 ifite intwaro zikomeye cyane zigerageza guhangana n'ibi bitero bya drone, kubera yuko ibi bitero bya drone bikunze kugabwa mu masaha ya nijoro kandi bitunguranye, nuko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazi neza kandi bizeye ko inyeshyamba za M23 ngo zifite ibisasu bikomeye cyane byo guhangana n'izi drone, ariko ngo ari gukoreshwa ubushobozi bwose bushoboka na tekinike zose zihambaye mu kwikiza ndetse no guhagarika mu by'ukuri abarwanyi ba M23 muri bino bice. Bivuga ko bino bitero byagabwe hano byahitanye abagera kuri 30 muri AFC M23, nubwo hagikusanwa iperereza ndetse n'amakuru kugira ngo hamenyekane umubare nyirizina w'abatakarije ubuzima muri kino gitero cyo muri teritwari ya Masisi mu gace ka Rubaya
kazwiho kuba kari kugenzurwa kandi kari mu maboko n'ibiganza by'inyeshyamba za AFC M23. Aka gace biravugwa ko kaguyemo abagera kuri 30 nyuma y'ibitero bikomeye cyane byahagabwe, ngo ariko byakuruye umujinya udasanzwe kubera yuko ubu tuvugana amakuru ngo aremeza neza yuko igisirikare cya leta ya AFC M23 bita Kivu ya leta ya Kivu ubu ngubu tuvugana ngo barimo gutegura ibitero bigamije kwihorera ku ngabo za leta, kubera ko ngo bababajwe ku buryo budasanzwe n'ibitero bagabweho n'uruhande rwa leta. Leta y'Kinshasa ariko iremeza yuko ibi bitero bitari buze guhagarara ndetse ntabwo yigeze igaragaza ukwicuza ku bitero yagabye kuri AFC M23. Ni nk'uko bigenda muri Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwira kandi amakuru akomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, ariko reka nkubwire yuko ubwo ibi bitero byo muri Masisi bikomeje kumvikana ndetse n'ifatwa ry'ibice AFC M23 ikomeje kurema igikorwa gikomeye cyane cyugarijwe no kurekarama, ariko amakuru akomeye cyane aherutse kujya ahagaragara cyangwa se akomeje kujya hanze n'amakuru avuga yuko leta y'Kinshasa yateguje n'ibindi bitero bikomeye cyane nk'ibi ngibi mu bice birimo Goma ndetse na Bukavu, bityo ngo bikigarurirwa cyangwa se bikamburwa zino nyeshyamba za AFC M23. Muri Kivu y'Amajyepfo amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ibitero by'ibanga by'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri AFC M23 bitigeze bihagarika uyu mutwe. Amakuru aremeza yuko AFC M23 yakiriye ubufasha bukomeye cyane bw'indege. Izi ndege ngo nizo zibangamiye ku buryo budasanzwe igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri gahunda bari bafite yo kwigarurira agace ka Minembwe. Amakuru avuga yuko urugero rugaragara rw'ibitero bikomeye cyane ndetse n'imirwano irimo kumvikana muri kano gace nuko amasasu yatangiye kumvikana muri Uvira ndetse no muri Bujumbura. Ari nayo mpamvu benshi ngo barimo kwikanga bavuga yuko ibitero bikomeye cyane birimo kuba cyangwa se no mirwano ikomeje kumvikana hano ngo yabirimo irasatira igice cy'u Burundi, ariko aya makuru ngo ntago ariyo ndetse ngo ni ikinyoma gikomeye cyane kirimo kiravugwa hano. Colonel Michel Akopo Bangala, umwe mu bayobozi bakomeye cyane bayoboye urugamba hano muri bino bice, yemeje yuko impamvu ya mukuru yatumye kugeza uyu munsi batarimo kubasha kwegukana intsinzi ari uko basubijwe inyuma n'ibitero bya drone izi nyeshyamba zakiriye ubwo ibice bya Minembwe Centre ndetse n'ikibuga cy'indege byari bigiye gufatwa. Umuvugizi wa AFC M23 yavuze yuko uruhande rwa leta ya Kongo rurimo kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage kandi ngo ibitero bikaba birimo kugira ingaruka zikomeye cyane. Gusa umwe mu bayobozi bakomeye nanone ba MRDP twirwaneho mbere yuko ibi bitero by'indege biba muri tuno duce yari yatangaje yuko bazengurutswe ndetse ngo inzira yonyine bari basigaje ari urupfu kubera yuko bari bamaze guhura n'uruva gusenya ndetse no gutakaza inzira zose bagombaga kubonamo ubufasha. Ngo nibwo ibitero by'indege byahagurutse bijya gutabara bano ba MRDP twirwaneho ndetse na M23. Ibi bitero koko ngo byakoze akazi gakomeye cyane mu ngabo za leta, bityo bafatiye mbere basubira inyuma ndetse batanga inzira kuri MRDP twirwaneho bifuzaga gufata matekwa zayo nyinshi. Ubu tuvugana muri Hopretu, Fizi ndetse na Uvira amakuru avuga ko Minembwe iri gushakishwa, ariko ngo Mikenye, Bibokoboko, Karingi, Kakenge, Itombwe, Kirembwe, Bijombo, Kigoma, Rurambo, Murenge, Runingu, Remera, Runundu, Kiziba, Kakenye, aho bita Itabora, Karingi ndetse na Bibogobogo ari bimwe mu bice birimo kwifuzwa cyane n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse kuri ubu amakuru aravuga yuko ngo badashobora kuba bahagarika ibitero bikomeye cyane bakomeje kugaba muri bino bice, kubera yuko amakuru aravuga yuko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kwikusanyiriza muri Baraka ndetse na Uvira. Amakuru aremeza yuko abandi basirikare benshi baherutse kwambuka ikiyaga binjira muri Baraka, ndetse aya makuru akaba avuga yuko hari n'abandi bakomando kabuhariwe baturutse mu gihugu cy'u Burundi baziye mu makamyo binjira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba ngo nta kindi kibazanye no gutsinda inyeshyamba za AFC M23 nk'uko amakuru akomeje kutugeraho arimo kurushaho kugenda abitangaza. Ngo urugamba rwa hano muri teritwari ya Masisi
rwatumye AFC M23 yibuka ko iherutse kubwirwa yuko igiye kwamburwa ibice birimo Goma ndetse na Bukavu. Ariko kandi ngo Bukavu iri gusatirwa cyane ugereranyije n'utundi duce kubera yuko ibitero n'imirwano bikomeje kuba muri Kivu y'Amajyepfo, biragaragaramo imbaraga zikomeye ishyaka ndetse no gushyirwamo ingufu kurusha ibitero biba muri Kivu y'Amajyaruguru. Ari nayo mpamvu bavuga yuko Bukavu ishobora gufatwa mbere ya Goma. Ibi biratangazwa yuko bishobora gukunda kubera yuko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gukora ibikorwa byose bishoboka kugira ngo koko basubize inyuma aba barwanyi ba AFC M23. Haratekerezwa inzira zose zishoboka zishobora gukoreshwa kugira ngo AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho basubire inyuma. Inkuru irimo iraturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo ivuga yuko bitandukanye n'ibyavugwaga n'uwo bita Nyarugabo bise propaganda za MRDP twirwaneho na M23. ngo ubu tuvugana guverinoma irimo gusana radiyo y'abaturage ya Minembwe yumvikana muri tuno duce, radiyo ya MONUSCO. Ubu kandi bikaba bivugwa ko ngo hifashishijwe imirasire y'izuba yagejejwe hano n'uruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibiganiro byatangiye gutambutswa kuri radiyo hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngo iyi radiyo yongeye gukora ndetse bivuga yuko iyi radiyo mbere yagize uruhare runini mu gukwirakwiza ibinyoma ndetse n'icyo bise propaganda manipulation za AFC M23 binyuze ko bita Fidel Rugabo. Gusa ubu tuvugana ngo iyi radiyo ikaba yahagaritse gutangaza ibyo biganiro kubera yuko ingabo za leta bigaragara ko ari bo bongeye kuyikontrola cyangwa se kuyigenzura. Ni mu gihe aho bita Ngomo aha n'ubundi nanone muri tuno duce haravugwa ibikorwa bikomeye cyane by'urugamba ngo byasize bitanye benshi mu barwanyi ba AFC M23. Siyo yenyine gusa ndetse na MRDP twirwaneho na Red Tabara hano muri bino bice. Amakuru avuga yuko ibitero byabaye muri tuno duce byahitanye abarwanyi benshi cyane mu bari bitabiriye kujya kurwanayo. Ariko kandi ngo ibiri kuba muri Kivu y'Amajyepfo ku barwanyi bakomeje gutakariza urugamba muri bino bice, amazina yabo ndetse n'imyirondoro yabo bikomeje kugirwa ibanga. Ibi ngo bigatuma benshi bibaza impamvu nyamukuru yaba irimo gutuma amazina ndetse n'imyirondoro yabo igirwa ibanga. Ariko kandi nanone bivuga ko bishoboka ko yaba ari muri gahunda yo kudatangaza imibare y'abarimo guhitanwa n'urugamba. Tukiri kuba urimo guhitanwa n'urugamba, igisirikare cya M23 kigambye igikorwa gikomeye cyane, ariko uruhande rundi bahanganye rukaba rwabiteye utwatsi. Ndagira ngo nkumenyeshe neza ibyo AFC M23 yavuze. Amakuru akomeje guturuka muri Minembwe ngo arerekana uburakari bw'imirwano imaze iminsi yanganishije ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC rifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB hamwe n'imitwe ya Nkatwirwaneho iri mu bufatanye n'ihuriro rya AFC M23. Inkuru zituruka mu binyamakuru bitandukanye byo muri kano karere ndetse n'abasesenguzi bakurikirana hafi ibera ku rugamba bagaragaza ko muri iki cyumweru kimwe gusa hamaze kuba imirwano ikomeye cyane, ndetse yongeye kugaragaza ko impande zombi zifite ishyaka na gahunda ikomeye cyane yo gukomeza kugumana ibi bice. Ni muri urwo rwego AFC M23 yatangaje yuko muri iyi mirwano imaze iminsi iba ngo bamaze guhitana abakabaka muri 235. Ariko igitangaje ngo abo mu ngabo z'u Burundi FDNB bonyine. Nubwo aya makuru ataremezwa ku mugaragaro, ubuyobozi bw'u Burundi cyangwa se bwa FDNB ntabwo burigera bugira icyo butangaza, akomeje gukwirakwira mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera muri ako gace. AFC M23 MRDP twirwaneho baravuga ko aba barwanyi bonyine gusa bagera kuri 235 ngo arabo mu ngabo z'u Burundi. Minembwe imyaka myinshi maze iri mu bice byakunze kurangwa n'umutekano muke, yongeye kuba imwe mu ngingo zikomeye z'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu byumweru bishize ingabo z'u Burundi zongera umubare w'abasirikare boherezwa muri aka gace nyuma yo kunyura mu nzira ya Bibokoboko berekeza ku birindiro bitandukanye byo muri Minembwe. Icyo gikorwa cyari kigamije gufasha FARDC kongera kugenzura ibice byari bimaze igihe bivugwamo ibikorwa by'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Icyakora imiterere y'ako karere igizwe n'imisozi miremire, ibibaya byimbitse
n'inzira zigoranye byatumye ibikorwa bya gisirikare biba ingorabahizi, ariko nubwo byari ingorabahizi byakomeje gukorwa mu buryo bwose bushoboka nubwo butari bwiza, ariko amakuru avuga ko ibikorwa byakozwe. Hari raporo zerekana ko ngo bamwe mu basirikare bagaragaza impungenge zo koherezwa ku rugamba hano muri bino bice kubera imirwano irimo kuhabera. Muri uwo murongo amakuru yagiye atangazwa mu mezi ashize yavugaga ko hari ibyemezo byafashwe burimo kugenzura cyane inyandiko z'inzira z'abasirikare kugira ngo hagabanywe umubare w'abava mu gisirikare cyangwa se abatorokera mu mahanga, ariko AFC M23 nayo ngo yatakaje umubare mwinshi cyane w'abarwanyi, bamwe bamanitse amaboko abandi bagafatwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hari kandi amakuru avuga ko mu nzego zimwe z'abasirikare bakuru hakomeje kuvuga ibitekerezo bitandukanye ku cyemezo cyo gukomeza uru rugamba ndetse cyangwa se kuruhagarika.